Okey. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Okey, rabbayana shighara wa li auladina wa li masyaikhina wa li muallimina wa li ashabi huquqi alaina. Allahumma ighfir lahum. Kalau rajin baca 3 kali. Allahumma ighfir lahum, Allahumma ighfir lahum, Allahumma ighfir lahum. Ya Allah, ampunkan mereka semua yang aku dah sebutkan tadi. Wa ila jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jadi sekurang-kurangnya setiap lepas azan dan setiap lepas sembahyang fardu. Rabbana atina fid dunya hasanah. Maknanya penutup baca doa ni pun dah panjang, pun dah cantik. Terus Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dah kirakan sempurnalah juga doa kita. Okey. Tapi lebih baik kita ada pembuka doa lah.